Ure wari MCA Ward ya Ruirirwa riera Peter Mutuma Kalembe augite nyuma ya Ûgambi bwa mbunge ya Senate nande UKIRI nebo kuoneka MERU akiaria Kalembe augite gutionekete gituma gikinene ya siasa na bone onto BWEEYA kiri MERU oringi no rite ngabana wa MERU kweza na mendekithia jama watho ja kibiashara na ugite biashara ni bonekete kuinyirika bonene kumania na mawatho jarajari okagite gakani onto kinyabwa marei jabarwa cha kuritanguge mawira kirigia na ntetweje kuma mbunge ya Senate kugita igamba mwankira nande kaunti ya MERU ne kiriki na gutena gituma kana matinda ja maingi ja gukujirwa na itugwiriritwe gintu kiu utemearia kwa mawira ende ne Peter Mutuma Kalembe musiasa ja kaunti ya MERU na ura wari MCA wandi ya Ruirirwa riera ukanyuma itwithe tuna thigunkwe ithiri na mwako mweru chu mwega jutena kerere na ibio once again kwenda guchokeria MERU County Assembly nkatho sana nontu bo tutimira kerere inyingi ndene ya MERU turarire thigunku bwega na nyantegerete ituchoketia na bwega na thiri tutiagangitwe ngwiritwe muno mam na nguchokeria nkatho sana ukomba gukira kuma na umire Senate ukomba gukira ukiri tugwiritwe turi inya irio bya kinya kiu nondu bo kwithirwa boro kirito MERU kithima kienjo ke umaroji aria kuruna aria mashinani baikirwa mbecha ile itiche kuria ile itengichie kuru ngiri 200 aria arito thai betete kuchoka skuru ote kulu kinya MBA ya ambassador thai tomina wo okwirwa inya bate kumena bagachokia Mutuma Kalembe kuna riojo ariwa finance bill ire tumairo kugitithia ugoti na barwa cia biashara ja kaunti ya MERU ire atumairo kiri wathani buthuru ne kinya muthia akiuria ngavana Kawira Mwangaza wikia finance bill ingi kiri mbunge ya kaunti ya MERU ne kende gakurukwa na kwambire kuritithio ngugi public finance bill ni iria yejana uria licenses ikagitwa kithira ni muntu onduka akarigwa atia mama mboga akarigwa atia na mwankira thai mam ya gavana Kreito Murungi iria ethithitwe 2021 2022 2023 iria yathirire October ko mam for the information becha licenses iria ikurigwa thai ndene ya MERU ni illegal ko abo kuiantu so mbere utiramba kugwatwo na makosa Public Finance Bill 2022-2023 ni kundene assembly very fast ne work on very fast ni kenda anto pa MERU pareka kuiwa nonto mwankira thaiji muntu no eteta akarigia license kana akagitia license muntu onduka mbeche iria akwenda nonto is not anchored in the law. Ariuga biashara baba ingi ni bainyerekete anene na mbeca iria bakugitithwa cia biashara ni nyingi nkurukia kithimi akiuria ngavana Kawira Mwangaza guswantaira ya ura mbeca iu ikanyiwa bamami baria urita wa kona batandikire marigo last week kana kona ja mwenye jakarite mweri na bando na tura kugita chiringi 30 kana 40 iria kana kona nduka stoko ikarite au almost mieri kadhaa na muntu una agitete kana etagara-ini mwaka jujungi ndinama governor wetu ndinama kenda gutethia kana ka MERU urambomba kuromba ni license ira kugitia ngiri 7 ngiri 10 mwana MERU na kumia ndinama bila turejete kutethia antu betu ni licenses chiumbe kuinikwa nikenda antu bara bomba kulita ngugi na njira yagirite na kenya bombo sustain maisha yao akirikire Peter Mutuma Kalembe na ugite igũkwĩrĩkana thĩna eku ĩrĩrwo nĩ Ayub Bundi na Ayub Bundi akomba kwa impeached ingwĩtĩkia county ukomba ũmĩatha bwega ankwĩre ma na tũkwendete buru na nkoro yonthe witho yani Ayub Bundi is your problem but bila bio kuria ibikuirigirite o wau uri na ngukwira ibieko mundoro kwira serikali ya mama iko imara
ui munthu na maturo okwiranga wana ni mama ui munthu nondu already nwije wo mama na iwe ngavana wa Meru. So you may think that your problem is you won't speak our Meru County Assembly. But ma'am, you face more trouble and problems mbere. Egipindi gyaku kethira. Ngĩribotera Werũ TV wikendi kuma rwĩrĩ rwa Rera gĩcone Kĩbũri mbĩta mawĩra kĩrĩgia.